baratubwira bati mu gihe cya COVID-19 cyangwa se COVID-19 farumasi zikora ibijyanye n'inkingo cyangwa se n'imiti zatsindiye amamiliyari menshi cyane, zakoreye amafaranga mu gukora ikintu ikijyanye cyangwa se mu gukora vaccines cyangwa se urukingo rwo kugira ngo bakontorore kino cyorezo cyari cyateye isi. Nyamara ntabwo bari bazi neza ngo cyanaturutse. Gusa buri kintu cyose cyari cyarateguwe mbere y'igihe. COVID-19 abacuruzi b'inkingo ndetse n'ibigo bikora ibintu bijyanye n'ingingo byakoreye amamiliyari menshi cyane, ndetse ku cyorezo batari bazi ngo cyaturutse hehe, nyamara ngo bari baragiteguye kera. Bimeze bite? Mambo vipi? Turacyatangira. Abagiye bakandika executive producer Scov Entertainment, twikomereza nitwadu filime tw'ubwenge. Bya bintu mwajyaga mwumva ngo iki n'iki, COVID-19 twabigarutsemo. Bulletproof films tujye muri siyansi, bara nta ntuzabageza mu ntambara, muri politiki, muri siyansi, mu mikino no mu nkundo mbagezayo. Filime bayise ngo iki? Bimeze bite? Umusobanuzi we ni wa wundi bamwise Scove God Soldier, ko filime bayise umusirikare w'Uwiteka. Mva amagambo tutangire rondere. Turi 2 abenshi nicyo gihe mwavukiye. Rebe ati sasa imibare iragaragaza yuko abari hejuru y'ibihumbi 100 bamaze kwitwa na Ebola, ndetse abandi barenga 30,000 bagaragaweho n'icyorezo. Ndetse iki kikaba ari icyorezo kiri kugaragaza yuko nta bimenyetso kiri kugaragaza cyo kuba cyajya hasi, ndetse n'uburyo abantu bari kwandura ntabwo bari kubigenzura. Ati sasa ikigo gishinzwe kurwanya indwara cyangwa se kurwanya ibyorezo n'iki cyamaze kugaragaza yuko ikiremwa muntu kiri kugira mu bihe bigoye cyane, ndetse ibi ngibi bishobora kuba ari itangiriro y'icyorezo gishyashya kigiye kurimbura isi. Ni Ebola mu 2002 nibwo turi. Ikigo cy'umuryango mpuzamahanga gishinzwe kurwanya indwara ndetse n'ibyorezo cyatangaje yuko ngo bigoye cyane cyangwa se ikiremwa muntu kiri mu bihe bigoye. Ndabizi nakererewe. It's the third time this week. Ni cura ya gatatu muri iki cyumweru. Uzashaka ukundi uzajya wivuga. Umusore yakererewe. Hano arako yaramene. Dore warugiye kutwica twese. Get out. Sohoka vuba. It's all right. Oya tuza. He's your friend. Ni inshuti yawe. It's okay. Nta kibazo. Sasa hano ni abaganga bari gukora. Hey. Baby. It's all right. Turi muri 2002. It's all right. Ndetse icyo gihe Ebola rimeze nabi cyane. And what are we going to call? Niki tuzita kano kamarika kacu gatoya. Sasa umuganga uri hano ndetse n'umugore hano tuzamwite Mary. Sasa twigarukira Sinaloa muri Mexico, nanone turacyari muri mwaka wa 2002. Bimeze bite? Hari abari hano ndetse hari wavuyeyo. Sirikare rebe karacyatangira twadu filime twiza. Hano hari urinzwe ari kwikorera ibintu bijyanye n'ikiryo. Gusa abamurinze bari kwicwa hanze. Fire! Nuburi kurya utwaye wakoreye abantu bakaza bakatujagaraza ruwaje. Umugabo uri hakuno urinzwe. Bimeze bite? Hafi y'aba basirikare barasukagira ngo ni batayo kumba ari umwe. Rebe. Ubwo baramuzamukana. Kuri Mexico Sinaloa 2002. Rebe. Fire ku mutwe kandi ntabwo ahusha. Bize bite? Turacyatangira. Ni muri bya bihe by'ibyorezo noneho sasa bamushyirana yambaye arangije afatano bamumereye nabi.
hari imbunda yasize ahantu zireba mu bikuta za mbunda bagenzura ku mutwe bunditsa mu gikuta yo avayo ni umusirikare umwe nuko tuyitangiye bimeze biti dutinyaga filime mba nakubwiye ngo kararenze vayo gace cyane kumbe ano rebe avayo hari abantu baba baratojwe kubabata isasu umutwe abagabo baratewe ariko guterwa n'umuntu umwe akabakoramo akazi kangana gutya twabonye barinze bimeze biti fire ku mutwe rebe yo ewan gera hakuno bakora akazi ke uca muri ziriya mbunda zose utarashwe baba baragutoza neza Guzman amagambo Guzman ati sasa Guzman urashinjwa gucuruza heroine gushimuta ndetse ugashimutira abantu babi ndetse mugacuruza n'ingingo zigize abana cyangwa se ibice by'imibiri y'abana wapi uri kwibeshya cyane gukora ufite umugabo atari we njye ntabwo nzi umuntu waguhaye akazi ariko igipimo ufite ntabwo ari icyanyacyo ndagusobanurira fire ku mutwe bimeze biti sasa twigarukire hakuno hari abari muri laboratwari nanone bari gushaka inkingo cyangwa se bari bimeze neza bameze neza kwikata muri laboratwari ni ikibazo gikomeye iyi ikugiyeho ni Ebola ni virus ya Ebola twakerewe another ahari wenda dushobora kuba tutakerewe ku mwana nwite nta mahitamo dufite umugore yagize ikibazo gihambaye cyane bari mu kazi tugomba gukomeza tera hakuno virus ya Ebola icyo gihe yaragufata ugahita witaba Imana ubu ngubu Ebola ntabwo yoroshye yo noneho bibiri kabiri yacaga ibintu nka sikove muri 2026 yari imeze nabi pe barakwereka rebe umugore hakuno igihe cyarageze biba bibi uko turi hariya ari kwitoza yo Prepare for surgery. Will she be okay? Gitegure kumubaga. Be all right, please. Baby. Once she was like a daughter to me. Nari mfite umukobwa rimwe ndetse yarameze nk'umwana kuri njyewe. Bari kubaga hano abandi bagabo bari kureba bitoza. Angel. Ndetse yarameze nka marayika. Urupfu. She was perfect. Yari mwiza cyane. Bari kureba bitoza hano nabo bari kubaga umugore. Yo. 14. She graduated and left me. Ku myaka yiwe 10 n'ingahe amaze kugraduatinga 14 yaragaraduatinze arangiza ahita nsiga twarabatozaga n'umugabo ari kuvuga amagambo hakuru Complete her training. ahita ajya gusoza That's the rule. imyitozo yo ni itegeko I know. I wrote them. ndabizi ko ningiye abanditse umugabo ari hakuno bari gutoza abantu barwana bibuka ngo n'abantu ba kera ngo bari barenze cyane umugore wari gupfa bari kumukuramo akana kubera iki yakoraga muri laboratwari none yahuye n'ikibazo gihambaye cyane Ebola virusi ya Ebola dorakana gatoya turacyatangira nitwa filime buri ugenda ubona iki niki turi constructed to rebe ngabo yagarutse hakuno Another. ini yanshuti ye ngo igiki another Are you sure? aya namaraso ye I checked everything several times. napimye buri kintu cyose curo nyinshi As soon as I put her blood in contact with the virus of Mei Li, her immune system reacts kimara gufata amaraso ye nkayavanga na ya virusi yari yarafashe Mary and inhibits it.
immunity cyangwa se ubudahangarwa bwe bwahise birwanya ndetse burayirangiza. You realize what you've created? Ese waba uzi neza ikintu wa creatinze? The impact of such a discovery. Tekereza sasa ku ngaruka cyangwa se ibintu twaba dukoze kuri buno bushakashatsi bwacu. Run more tests on her with other. Bikoresha test. Wapi? Nta kintu kimwe twabonye. Do nothing. Ntacyo twakoze. Say anything to him. Utagira ikintu ubwira undi muntu wari wese. To become a king. Sinshaka umwana wanjye azaba ingurube muri laboratoire. What you're saying? Tekereza ku bintu uri kuvuga. She could save millions and millions of. Ashobora kuba yatabara miliyoni z'ubuzima sasa kugira ngo mubisobanukirwe neza. Kariya kana gafite ubudahangarwa bushobora kuba bwarwana cyangwa se bwanisha virusi nyinshi cyane, harimo niyo ngiyo ya Ebola bari kurwanya. Hari ubundi abantu nyine baba bameze gutyo ku buryo bakunda no kubifashisha mu gukora inkingo ndetse no gukora imiti. I lost my wife. Umugore wanjye namuburiye muri siyansi. And I won't lose my daughter too. Umwana wanjye nawe ntabwo byagenda gutyo. It is nta kintu kimwe cyemewe n'ibirabi ntabwo twabaza. a vaccine to save who? Ubundi byaba ari urukingo rwo gutabara ndi ko umugore wanjye yapfuye. We talk to no one. Nta muntu turi buze kuvugisha. Sibyo? No one. Nta n'umwe. Suresa zakuno ahita hamagara hakuno do. Ugera mureba arangije fata telefone. Twabonye ikintu gihambaye cyane ndetse urufunguzo ruri mu maraso y'umukobwa w'abandi. Yesu ahamagara wa mugabo yarababwiye araza kuba ikibazo, ariko urukingo rwo twarubonye ruri mu maraso y'umukobwa w'abandi. Barakorana bakora muri laboratoire, bakoraga ari batatu. Umugore arapfa none umwana we bamusanzemo ubudahangarwa bahambaye cyane bwo kurwanya za virusi. Ibyatinze umugabo ahita avayo, kakana kiwe aragafata hakuno. Take a file away from here. Utwara umuvane hano umujyane kure cyane, ndetse namaze guha gasopo na nyirakuru utazagira uwo mubwira ibye. Bakinga imodoka. Bimeze bite? Karacyatangira. Bakise ngo umusirikare w'Uwiteka cyangwa se umusirikare w'Imana. Good soldier. What time do you call this? You be late for your funeral, man. Ariko muri kino gihe nisanga uzanacererwa no kumufisa kukingura. Oh no, he won't. Oya ntabwo ari buze kuza. Ntazanabikora. Muri laboratoire haje undi mugabo. Your daughter is an extremely valuable asset. Umwana wawe Said to my employees. Afite agaciro gahambaye cyane ku bampaye akazi. Include financial gain. Ndetse harimo ibintu byinshi cyane global power and of course imbaraga zo ku isi cyangwa se imbaraga her well-being. Ndetse n'ubuzima bwe. Umwana we n'uwagatangaza cyane, ashakwa n'abantu benshi bakeneye imbaraga zo isi ndetse n'ibintu byinshi cyane by'inyungu zihambaye cyane. She is safe. Aratekanye. You can do this the easy way. Bino wabikora mu buryo bworoshye. It's up to you. Byose birakureba. I thought so. The hard way. Natekereza ari uburyo bugoye cyane. Umugabo bahita bamushyiramo. Abaje kumuhiga sasa. Rebe. Nawe urabyumva nyine ufite umwana ufite ububasha buhambaye cyane bwo kurwanya cyangwa se gukorwa mu rukingo wenda rwa sida. Ibaze nawe. Ahita atangira kugira gute guhigwa. Sasa bakoreka imyaka 12 yashize mu gace runaka muri Thailand. Bimeze biti muri za ntara z'ibyaro. Hari abikiriraga hakuno imyaka 12. Iba ari myinshi mbere muri make ni 2014. Bizavagayo kajugujugu ndetse n'imodoka zisa gusa ama pick up n'abagabo basa batyo. Buriya shayi ibintu by'inkingo birahenda, biriya bintu bya za covid byari bihenze. Kumva kubona urukingo rwonyine umuntu umwe afata bihenze cyane. Business nk'izo zigibwamo n'abantu ku giti cyabo za leta. Iki ni iki bavagayo. Wabwa twabonye bari gushaka umukobwa. All of them. Bose. Test every single one of them. Buri umwe wese mu testing turebe. Rebe. Scoff Entertainment. Tangira gufata utwana abagabo baje hano mu giturage. Akana twabonye gukari gafite ubudahangarwa bagatwaye kure cyane. Mureke. Uretse gato. Step aside, Grandpa. Sogo kwigira hirya. Igirayo. I won't let you. Ntabwo nabareka. Okay.
Okay. Kubita umusaza. Byatinze. Sasa bari kureba buri kana kose babagabo twabonye. Bari kwitoza banavuga ngo bari bafite ngo umukobwa ngo mwiza. Iki ni icyo twana twose bari kuducekinga. Bareba amaraso yatwo kuko hari umwana wabonetse wavutse ushobora kuba wakurwamo inkingo zaki ufite amaraso nyina resistant kuri virusi ya Ebola. Sample 22, it's a match. Sample 22 birahura. Uriya mukobwa yukanga mwana wanjye. Ze fire ho. Tarasa tumukenane muzima mwana itacaho. Get the girl. Buryo bworoshye cyane. Make her come back. Tumagaruka wapi shica umukecuru bose mwatware hariya ndetse mbashaka atari bazima. Hebe bimeze bite mambo vipi karacyatangira. Dore ngo ibigabo birica abana ndetse n'abaturage bose bo muri no karitsiye. Dore ngo barabica. Umukobwa bashakaga bari bamaze kumubona gusa arabacitse. Tubatwika hakuno. Rebe twigarekere sasa uno munsi wa none. Uyu munsi uri kureberaho filime umunsi wa none mu gace bita Panama. Hari abahari bakuriye amafaranga yabo bakoze kera ubona utazabona abantu barakize barakoze kera. What's the news? Amakuru naya Got in touch with our friend. twamaze kubona inshuti yacu. Partly. Is it really reasonable to hire a member ese byari bifite impamvu MI6 yo gufata uwahoze ari uwaho MI5 ume agent care of our business? kugira ngo yite kuri business zacu? And you know that it's the same. Twese turabizi ko yasize ikigo ndetse yahoze yikorera no kuri gahunda ze bwite. You out of the game. No more errors this time, Mr. Delgado. Nta bintu byinshi byo kunanirwa noneho Mr. Delgado. Yego. Ikindi none Confirmation of the past. twamaje kwemeza yuko hari abandi bari muri kano gakino. I know. Ndabizi. Everything we have tried. Buri kintu cyose twagerageje. Imyaka 20 yose ishize nta kintu kimwe twagezeho. Igisubizo nuko twashaka uwo mukobwa hanyuma tugafata amaraso yiwe turamutse dukoze urukingo tuyokuye amaraso yiwe rwa virusi ya Ebola. Dushobora kuba twagera kuri byinshi tukaba leta iri muri iyindi leta. Mr. Delgado ibyo bintu byose cyane gusa byari byiza gutegerezaho gato mbere ko mujyana iyo process. Nta gihe kigihari cyo kuganira kandi kunanirwa ntago biri mu mahitamo yacu dufite. Oya ntako tuzananirwa. Okay. Bamuhamagaye hakuno ngo bashaka iki? Naba pampe bimereye kuri bashaka ibintu byitwa iki? Amafaranga. Kandi aho bayakura barahazi ku mukobwa kugira ngo bakore urukingo baramukeneye. Barakwereka za modoka. Hari imodoka none twigeze kubona zitwaye abasirikare benshi. Hari zaje hakuno. Tsabaje n'abantu gabo. Wa mugabo twabonye ivuye undi nta muntu yicara yafunze ikoti ufunga uvuye modoka kandi ugatambuka we. Bimeze bite nzabigisha gukira rega nzajya mbigisha gukira. Twigarukira kuno barakwereka sasa hano hari bansera uri kwihera abantu ibyo kurya. Iki ni iki buri kimwe baba ari no kugwa buraro ukuntu inzara umuntu mwica ugasanga afite ikibazo gihambaye. Maya, please to the infirmary. Butwara mujyana hariya ndaje tumwiteho. Kana karero k'agakobwa ngo kitwa Maya. Bimeze bite?
Delegado. Good morning. Gitondo cyiza. Happy to see you again, Mr. Steiner. Mr. Steiner, byiza kongera kubona. For coming all this way on such a short notice. Wakoze kuza rwose kugira ngo wigaragaze. 8,000 in expenses. Itike rihenze rigeraga mu 500. Do that every time. Ibyo ngibyo tubikora buri munsi. Icara. You want some breakfast? Abashaka breakfast. It's fine. Oya? Some coffee. Chaka kapu. Bwo bamuhaye misiyo kugira ngo agarure karakana. Hari uwo yahamagaye bita Mr. Steiner. I've heard that you left the MI6. Tuvise yuko ngo wasize MI6. People like us never retire, do they? Bundi abantu nkatwe ntabwo bajya bakora retirement cyangwa se ngo bave mu kazi. Sibyo? I'm going to help you. Igute ngiye gufasha. Saman. Do you remember Mary? Ese waba wibuka witwa Mary? Ntabwo twamubonye ari kugahiga karakana. Of course. Cyane. I thought she was dead. Natekereje ko yapfuye. I spent weeks in that ibyumweru nabimaze muri ara mashyamba. Ndi gushaka uriya mukobwa. Weeks. Byumweru. It took 10 years. Twebwe. It's here in her village. Byadufashe imyaka 10 kugira tubone kiriya giturage yari arimo. And another 10 years to ndetse n'indi myaka 10 kugira ngo tubashe kumubona ubu ngubu ahantu ari. In any case. Ariko ubu ngo. Still alive. Aracyari muzima. My partners want her at any. Ndetse abo dukorana baramushaka. Ndetse ku giciro icyo cyose washaka. You see, a new outbreak can occur at any time. Urabizi neza ndetse urabireba ko ibindi byorezo bishobora kuza anytime cyangwa se buri kanya runaka. Our sponsors just want. Abo dukorana rero icyo bashaka no kugira ngo babe biteguye kugira ngo batabarise. Millions to your sponsors, big farm. Muri make amamiliyari menshi abo mukorana bafite ndabahereza amafaranga. Yes. Kurusha za guverinoma cyane. This is what we believe she looks like now. Ubu rero sasa uko ariko twizera sigasa uwo mukobwa. Informants. Uduhereza amakuru. Aratekereza ko yihishe muri Bangkok. Of 18 million people. Umujyi wuzuye miliyoni z'abantu 18 ndetse hakaba ari n'ahantu heza ho kwisha. Twamaze kohereza y'abagabo. Ariko nta kintu turageraho. Shaka ko ngewe nkabikimura. You burned an entire village to the ground. Wafashe igiturage cyose uragisenya, uragitwika ukigeza hasi. And killed your grandpa. Urangije wica. We were nyirakuru ndetse na sekuru. Without their consent. Twari twakoreye ku butaka bwa Thailand ndetse na guverinoma yayo itabizi. Shit happens. Nyandarabaye. So you want her back alive this time, I presume? Ubwo ndakeka ushobora kumushaka zari muzima, sibyo? Alive. Cyane. At all costs. Ku giciro cyo cyose. Tumukeneye. Kwaba laboratory cyangwa se zambe babakoresha muri laboratory. There are other groups on the ground. You will have competition. Dufite abandi sasa bari gukorera hara hasi. Urazi ko ufite competition. Hari abandi bashaka kuna mukobwa. We spent considerable sum in trying to. Twakoze byinshi tugereza guhindura abaturage. Anti-Ebola remedy. So we were forced to give nature a helping hand. Barashaka gukora urukingo byagena kose. So you can have control over the vaccine. Turamutse tuzanye uriya mukobwa mushobora kuba mwahita mukontorora inkingo zose cyane. But now. Gusa ubu ngubu. Time is also our enemy. Igihe nacyo n'umwanzi wacu nta gihe dufite. Let's consider this. Ndetse ubifate nk'aho ari amafaranga makeya ugiye kubukoresha. Ukoresha uburyo bwose kandi umuzane muzima. Yapfuye nibwo twamuzana neza. Tumushaka ari muzima Mr. Steiner. She is the key to everything. Umukobwa ni igisubizo cya buri kimwe. Urufunguzo kuri buri kimwe. Utaza kumuzana no mupfu. Sasa akana bari gushaka. Bimeze bite ngo kwishe muri Thailand. Dore ngako tumaze kukabana ku ifoto. Kaba kibereye hakuri no. Hano ari orphanage, ibere orphelina. Yewana masera. Kwana hakuno. Igitondo kiza abana bato. Rero buri kantu kose wiyemeje kugeraho uba ugomba kukageraho n'icyizere cyinshi ndetse n'ingamba. Hanyuma buri kintu cyose kivuyemo inzira yose ije ugomba kuyimenya ibibara. Ntitutabyemera. Sister, I'd rather take an elevator njye nakifuje gufata esanseri than climb 30 feet. Aho kugira ngo ngende fate nce ku from arenga 30 ngende kuri escalier.
barasekana utwana dutoya hano ni masera bari kutwitaho. What would make your body stronger? Ariko se niki muri ibyo byose niki cyatuma ubamo umuntu ukomeye cyane? Climbing up the stairs. Nuguca muri leveta cyangwa se no kuzamuka ku escalier. Come on, let's go to work. Okay, muze tujye ku kazi. Yo. Karakana mubona kari mu myenda niko bacaka. Oh Lord, give me the strength. Baby. Till Christmas for someone to help me. Good. You're so strong. Yo, bimeze bite? Ask and your wish will be granted. There's no prayer that God can't hear. Nta sengesho na rimwe mwiteka atakumva. Mujye musaba muzahabwa, sibyo? Kandi rifite ibyo ntiyabikora. Kobwa bayibereye hakunino. Pray to God, my child, that one day I'll hear the senga Imana iteka ryose ngo umwana wanjye nzumva ijwi ryawe. Uyu ni usigaye umurera ariko ntabwo arumva ijwi rye. Urasenga kugira ngo azumve ijwi rye. Bimeze biti. Yo, JP Technology Computer Limited bagufitiye computer z'ubwenge two tuntu naratubabwiye. Sasa barakwereka. Masera wacu arukunagira akarwara. Ukabona ibintu by'ibizeze. Amasasu menshi. Meze neza. Don't worry. Kugira ikibazo. I thought it was from malaria. Nibyo nasigiwe na malaria. Ni hangova za malaria. Go back to work. Gasubira ku kazi. Rebe. Ngo ni hangova za malaria. Yo. Masera. Twigarukire hakuno. Haraba twabonye baza gutoza abantu. Hano sasa ari umukobwa. Yo. Twahise nguri gare soldier. Genda nawe. Rebe. Kobwa uri hakuno akubita abagabo nka bavuyeyo hakuno. Wa mugabo tubonye amaze guhereza akazi Mr. Sen. Kumbe Mr. Steiner, returning to your room. Mr. Sen ariko mera nk'uko bishaka. How's the girl? Kobwa ameze ate? But hard to control. Ameze neza cyane ko umuntu yamukontorora. Some restraint. Ameze neza ariko kumukontorora byagora ndetse ari kugaragaza imbaraga zidasanzwe. She coded yet? No, not yet. Sebastian hagarika. Sebastian akubita banacyo. Sebastian ntagatindi cyane. Menya nawe baramuporogara. Rangije. Hello, darling. Bite darling. You look like you're in fighting form. Bisa na wagira ngo uri muri form yo kurwana. Mr. Steiner. Mr. Steiner. I haven't forgotten your advice, sir. Ntabwo nigeze nibagirwa inama wangire nyakubahwa. Still knives, huh? Uracyafite icyuma? Yes. Cyane. I've got an assignment for you. Ufitiye akazi ko gukora. Yo. No mugabo twabonye bamaze kumereza akazi ko kujya guhigura umukobwa. Byatinze. Bazakuna. What are we doing here? Turakora cyane. We came for him. Twaje kumureba. Akirareba. Ku nyubako iri hariya bari kubaka. Where does he come from? Aturuka he? Ukrainian origin, former mercenary in Chechnya. Come from? Ukrainian origin. Aturuka muri Ukraine. Ndetse yahoze ari mercenary muri Chechnya. I first met him, he was a mess. Ubwo twahuraga ari umwanda uhambaye cyane. No family, no future. Nta muryango afite, nta hazaza. No purpose. Nta n'intego yari afite. Came in. Ndamufata. Gave his life meaning again. Busubiza igisobanuro cy'ubuzima nanone. Rebe. Shit, this guy is good. Oh, namusore ni mwiza cyane. Our guy's the one getting hit. Uno musore wacu ni uri gukubitwa, wireba uri gukubita. Let's go. Katugenda ubwo tuye kumureba. Ubu bari gukubita ngo niyo musore wabo. Fuck! We gave you the money. Twagwaye amafaranga. Fucking merchandise.
ntiwatuzana ibicuruzwa duhereza ibyacu. Sasa bari gukubita ngo nuwabo ni umunya Ukraine ngo yarwanye muri Chechnya. He doesn't fucking talk. Ntabwo ari buze kuvuga n'amagenga. Let's kill him. Katumwica dore kuvugiriza. Can advance. Namuhaye ibihumbi 10 byose. Mbere na mbere ya avance. Advance niyo bita avance buriya. Game's over, sweetheart. Last chance. Or you'll be whistling with the fucking angels. Amahirwe yanyuma cyangwa se uze kugenda ujye kuvugirizanya n'abamarayika. Uravugiriza bana bavaye. Kumbe Mugabo rebe akobwa karareba ngo baje gutabara uyu nguyu vana icyuma uretse wereba gusa cyuma musore kobwa ari hakuno kureba byose mugabo kakobwa karishima barica. With gets to you, Mr. Steiner. You Fear had the situation completely under control. Introduce you to our company's newest Okay. I guess if it's for an official introduction, it's all right. Good to meet you. We have an assignment to explain later. Official. Private. Prive ntabwo kagomba kuba kazwi. Bakoraga ngo MI6 bahita bavayo uko bavuyeyo. Bimeze bite karacyatangira. Twigarukire sasa kuno. Hari mansera twabonye abamansera babite ngo nabanani. Abantu nyine baba barihaye Imana. Kiza cyanjye barankundwa n'abantu bose. Buri umwe wese baranyemera, abantu bose baranyemera. Urumva ako kantu muzi ukuntu gahenze ariko nawe uri kureba ino filime uranyemera, nanjye ndakwemera. Nzajya ngukubita filime. Full of grace. The Lord is with me. Sasa barakureka yaje gusenga. Jesus. Imbuto ziri mu nda yawe Yesu Kristo. Mary, Mother of God. Ati Maria mutagatifu mama w'Imana. Pray for us sinners now. Usengera ibyaha byacu nona. And at the hour of our death. Ku munsi urupfu rwacu cyangwa se ku isaha urupfu rwacu. Bimeze bite mugore ari hakuno aba yaje gusenga Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana. Akana kaje hano bakita Muri. Uno mwana niyo twabonye bari guhiga. Yaje kureba nde? Ndetse umurera turumurera ukuntu bintu guri binakora. Fasha umusaraba arawikatisha. Ya mashapure mwambara kobwa arabibona. Umwana ngo ntabwo aravuga kuva yagira ate kuva bahura n'uramu. Delgado call you? Turi ku butaka Delgado yaguhamagaye. Any news? Hari amakuru yaguhaye. Who? Inde. Bano bageze muri Kinyarwanda n'Igifaransa. It's not a problem. Ntabwo ari umufaransa ntabwo ari ikibazo. We've got company. Dufite abandi bantu. So we still have a lot to do. Turacyafite byinshi byo gukora gufasha abantu. And I'll meet you back at the chapel, okay? Sasa barakwereka ubwo yaje hakuna bagiye gufasha utwana ku mihanda akatubwira ati muzaze gusenga arabamukuruye. Buri bintu byose bimeze neza. Mwakiri biri iki reka abantu.น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย Ihaye Imana ด้วย Sasa barakwereka ko bamukoraho tangiye kwibuka hari ibintu yibuka kera agwa hasi. Bebe ni ibirara byamukure byakuruye wihaye Imana. Harangije hava y'abantu. Barakora ibiki? Baratabaza wapi
ntabwo twabikoraho twebwe dada ngo leta yigendera ni ibirara byanyweye amatabi byisize iki n'iki hebe yo sasa bakwerekera none twigarukira hakuno hari abari kuvayo ndetse uko bavayo nuko nguko twabonye hari icyo bashaka hari agahoteli baje ngo hari umufaransa wundi uri gukora iki On a un truc à manger? Non. kumanza hano ntawe batumiye kumbe bavayo cyoma bafata iki yavayo ngo bafite abandi bantu bari guhiga umukobwa nabo muri urukingo uzitondera ibintu by'ingingo n'iki n'iki Vous voulez quoi? Comme vous, la fille. She's in the bedroom. umukobwa ari mu buriri ibyo bashaka bavayo bano sasa bafashe umukobwa bari gupima niba nawe maraso bihura It's not her. ntabwo ari we bano baramuzi bafite ifoto ye You can do this the easy way. bino twabikora mu buryo bworoshye Sebastian. cyangwa se tukabikora mu buryo bwa Sebastian They won't fit in a suitcase. ariko ntabwo iri bujye muri suitcase kano gakobwa kagendana ibyuma ubwo araba oya baraza kugeramo turamwica twigarukira hakuno muragura ku mafaranga make cyane ka kana gacaho kaba kari kwitembera bitese ทายกันหน่อยเหรอ hasa ไงบ้าง tuvuga ikirimi cyabo ฟังนะฉันน่ะไม่รู้ว่าเธอไปเจออะไรในชีวิตมาแต่ว่ามีคนตามหาเธอโชว์รูปเธอ kobwa sasa yatangiriwe n'utwanda dukobwa two ยังเห็นเธอที่ ko muri yunuze hehe we เล่นฉันไม่ได้เป็น nta kindi baba bari kukubwira usibye kujya kuba joining iki ni iki do muraza kwihangana nsobanura ibyo numva cyongereza bayi ibyo baramumeshe hagaze harya ni mu migina muri korodori abari gushaka abandi bantu bacuruza kumba umwana yarerewe mu gipadiri barakwereka ageze akibuka wibutse mu myaka 12 ishize kwereka myaka 12 ishize birabigaba nibyo byamwiciye abamuriraga papa bamwishe kakiri gato baza no kwica sekuru bimeze bite hano bazanye igikapu cyuzuye amaraso rebe byatinze bigabo bivayo biri guhiga ahantu ku handi bakeneye iki umukobwa Scoff Entertainment turamutse ukeneye ibikoresho byiza cyane Nyagatare Unique Nzari Limited baragufasha kimanuka kuri gare gatoya rompo wihari mu kuboko uri kumanuka werekeza mu hano gwa hepfo ukuboko k'ibumoso uhita wabona icyapa kinini cyane cyangwa Unique Nzari Limited aho niho ibikoresho byose biva amapasi iki n'iki bano baje hano mu kabari bimeze bite harababwiye ko bohereje karimo kuri tere bari gukurikirana iki n'iki bavayo Sena icaraเร็วๆหน่อย Nop. A top tip man. Nop umugabo ugiye kumamaga tipu z'ingenzi cyane Tell you gave me on that French crew. ari amakuru wampaye kuri Amafaransa Outstanding. yari amakuru y'agatangaza urakoze cyane nkorera Delegado igihe cyose When he told me you were back in the game after all this year, akimara kumbwira ko ngo wagarutse muri no game nyuma y'imyaka yose I don't want to miss the show. ntabwo urashaka guhomba show kabisa You still working for Uncle Scam? uracyakora Uncle Scams He's the only one who can still afford to pay. niwe muntu wenyine ufite amafaranga yo kuba yanyishyura I can arrange that. ariko ibyo nanjye nabikora
But if you want to pay more, niba ushaka kwishura amafaranga menshi nta kibazo. Kano kagabo bahita bagakubita ikofi. Take care of that thing I asked you about. Wite kuri buri kintu cyose nakobaje. I'll bring you that. Ndaza kukugezayo mu gitondo cya kare. Nta kibazo. Ndabayobora. Okay. Kano kagabo niko gafite amakuru y'ahantu uriya mukobwa ari. Byatinze. Yo. Abagabo ntibyatinze sasa bahita bavayo. Waje kubereka ngaho umukobwa ari. Baramukeneye bara kugira ngo we ufite umubiri urwanya indwara zose cyangwa se ibi virusi, Ebola, ibintu by'ama Covid byose. Ibyo niba birenze. Yo. Yo. Abagabo baje hahandi neza neza wa munani cyangwa se masera wacu arerera abana. Sitse masera. Sister. Can you spare a minute for waduherezaho umunota umwe altar boy kuri kino gisaza cyaho uzikora kuri alitari? Hehe, kiranaseka. I've got a present for you. Ufite impano. How can I help you? Twagufasha gute? Well, we're here with an NGO. Turi hano turi kumwe na NGO ni ya miryango mpuzamahanga ifasha cyangwa se itegamiye kuri leta. Itanga ubutabazi iki n'iki. The needs for institutions. Twari dufite ibintu. Food and clothing and. Ndetse turi gushaka ikigo runaka gikenewe na nk'ibiryo, imyambaro, supplies, imiti, like that. Ndetse n'ibintu byose nk'ibyo byo ku mashuri by'abana. You can help by icyo wadufasha. How many children you have here? How many? Wenda watubwira nk'aho abana ufite abahungu n'ibanga abakobwa. They're all God's children. Bose n'abana b'Imana. Don't distinguish between them. Ntabwo tujya tubatandukanya. We don't always know where they came from, but ntabwo tujya tumenya iteka ryose aho baturuka. we do know where. Ariko tuba tuzi aho bari kwerekeza abana bacu. To meet their Lord and Savior. Aho baba bagiye kandi no guhura n'Uwiteka n'umutabazi wabo. Of course. Okay. Vuga make. Have you been working here long? Wigeze ukorana igihe kirekire? Long enough. Cyane bihagije pe. So you can help us. Muri make wadufasha. If it is to write down personal information, niba ari ukwandika amakuru wenda y'umuntu ku giti cye, my children, I ku bana banjye noneho ibyo ntabwo nibuze kubikora. Provide a list of. Ariko ushobora kuba nabahereza list y'ibyo dukeneye by'ibanze, imiti, imiceri, imyenda, and much more. Twabyishimira kandi tukanabikora neza. Ubu barashaka kureba. Okay, ntacyo nishimiye kubereka. Muvuye mbereke. Bakeneye umukobwa. Dormitories are too small. Aho batuye ni hato cyane, aho barara. Kaza hano mukatwubakira. Abagabo baje bigize abatubuzi. Bari kureba utwana twose batuba. Ibintu by'amasuku. Abana. Hi. Bitese. Twatwicanye. What you guys doing? You guys drop. Bari gukora ibiki, bari gushushanya. Cool. Can I sit? Because my knees kind of. Yicare se ko amavi yanjye ari kundya. Thank you. Cyane murakoze. Twana basanze. You guys want to see a magic trick? Ushaka kureba maji? Cyane. Ahita kura y'icyuma. You need to drop as a babysitter. Urakora icyo ukeneye kuba ukora akazi? Kukurera abana wapi? Where do you think you're going? Uratekereza uri kujyayo. Bigabo namwe bigira icara hariya. No, you. Ntabwo ujya mu cyumba cyawe. I don't have a sister. Where is your sister? Sister wawe ari aho. Don't have a Nta sister mfite. Have a sister. You know what happens to little boys who lie? Uzi ikintu kiba ku twana dutoya tubeshya. You know what happens to them? Uzi ikintu kibaho. Okay, where's this big? Kurengeza hakuno sasa usanga bari gutera abana ubwoba babereka n'ibyuma. Kumbe yaramwitegereza gakeya. Come here. Vayan. Devil is everywhere. Ibi bibera ahantu hose. Sebastian. Sebastian. Kuki tutasiga sister wacu ari kumwe n'abana tukaba twigene twazagaruka. Bebe. Kira kiba kivugiriza ahantu hose kiri. Ugera bareba. Yo. Kumbe umwana barakwereka. Uno mwana we ntabwo yabibagirwa. Bimeze biti. Yagiye kubona ikigabo cyageze n'ahantu yituriye. Yo. I'll tell you one thing.
kababwira ikintu kimwe. I don't like her eye. Amaso ye ntabwo nayakunze. And I definitely don't like the way she moves. No, n'uburyo anyeganyegamo nabyo sinabikunze. Linda y'Imana. If you want Mr. Steiner, I can take care of her for you. Ariko uramutse ubishaka Mr. Steiner namwitaho. Yes. Ntabwo igihe kiragira. She'll have something for us real. Aracyadufitiye akantu k'ibanze kandi gakobwa n'agasazi ka danje. So wabaza nyine none. Your intel is reliable, but amakuru yawe arizewe. Ariko dufite kuzagarura. That's my problem. Ariko ari ikibazo. Yeah. What's that? Iki? There's another man seriously. Hari undi mugabo ufite ushajwe ishinga no kuza kureba ari umukobwa ndetse no mu Rusiya. He is not very discreet. Ndetse amabanga yiwe bane yahishe cyane. I'll take care of that. Ndaza kubyitaho. Kiravugiriza. Barakwereka. Masera yaje kureba hakuno. Ni gake cyane. Twado filime tugenda gake. Sister. Lily's gone. Mary. She's gone. Yagiye. The things are gone. Ibintu bye byose byagiye ntaga kiri hariya. Bitavayo. Wa mukobwa yabonye ko baje hano kumuhiga. Ubushize ubwo bwamuhigaga. Abantu bose barapfuye. Bo mu giturage. Ndetse bapfuye harimo na sekuru we. None yese afata umwanzuro wo gupakira utwo arigendera. Ari igihe uvukana impano idasanzwe ikakubera umuvumo cyangwa se ikakubera umugisha. Bimeze bite? Bimeze bite? Ibaze uvutse wenda ufite nka zahabu mu mubiri. Nicyo nzi cyo hari abantu bakurwanira moto. Wajya ubona inyeshyamba ku mubiri wawe. Umusatsi yibayeba. Abantu burango bagiye basimurwa n'ibintu by'agaciro. Bavumbura intwaro zo kugira ngo bazarwane. I had no hope. She gave me family anymore. Barakwereka sasa. Mukobwa yagiye asize yanditse akandiko. Ndetse yandikiye Masera atiki. I didn't have a family anymore. Mukobwa sasa yaranditse ati nta muryango nari nyifite. Arangije aranyakira ndetse amereza ibyiringiro. She gave me love. Amana urukundo. Filled with rage. Nuzuye umujinya. She gave me peace. Ariko yamaye amahoro. Nothing. Ntacyo nifite. And I found a sister. Ndangije mbona mushiki wanjye cyase mukuru wanjye. Ambera na mama. I cannot say it. Inshuti. I can only write it. Ntabwo ushobora kuba nabivuga ahubwo reka mbyandike. Thank you, Gina. Warakoze Gina. Mukobwa mwita Gina. Uyu nguyu Masera. Umwana arakuze cyane afite imyaka za 20. Yaramwandikiye arangije ahita yicomokera. Turi mu bihe bya za Covid ngira ngo murabizi aho tugeze ubu. Turi mu myaka y'agatwiko ka school. Maya. Sister. Family. Twashatse Mary ahantu ari hose. Ariko ntabwo turi kumubona. Find her. Ndazi kumubona. Vayo. Akwereka. Twigarukira mu mihanda yo muri Bangkok. Hari wafashwe twumvise ngo ari umurusiya ngo mubi cyane. Rubafashe baramubamba. Bino bigabo ni ibigome. Baby. Katila. Who are you? Urinde. What am I doing here? You are not in a position to be asking any questions. Ntabwo uri muri position yo kubaza ibibazo. Ariko ngusobanurire. You see that tube? Urabona ina tube? Tap on the end of it. Ndetse ukareba n'umugozi uyiriho. It's attached directly to your. Iriya neza ihura n'amaraso n'umutsi w'amaraso yawe. Turamutse tuyifunguye. Amaraso yawe araza kujya hano hasi kuri sima. Kuri floor. Gusa. If you cooperate. Ukorana natwe. We can fill you back up with fresh. Twaguhereza backup n'amaraso meza. Does that sound good? Kandi urumva ko ibyo bintu byiza. You are insane. Agatafari. Actually. Sure. I'm an artist. Usabrandi umwartist ubundi. Usanzwe. Put a gun in your mouth or. Ndaza gushira imbunda mu kanwa kawe. Nindangiza nzare power driller ni za mashini zicukura zitera imisumari imashini nyine ziba zizicyo. No. Ariko wapi?
You see, I invent things. urabona ko ushobora kuba nazana ibintu. I create. Genda nzana ibintu nkabihimba. So what is your real name and bundi witwa nde ndetse urakora icyano? I'm waiting. Ndategereje mbwira. Dokan. Kirill. Dokan. For business. Ndetse nano kubera business. Kind of business, Kirill. Hanyuma se Kirill uri muri business. Export. Kohereza ibintu no kubyakira Kirill. Come on now. Kirill. You know you can do so much better. Urabizi ko wakora ibintu byiza cyane kurusha ibyo. Diplomat. I swear. Jye nukuri kw'Imana ndi umudiplomat. Look at my passport. Reba kuri passport yanjye bahita bakuraho wa mugozi. Bamuteye naba. Okay, I'm looking for a young. Ndi gushaka umugore ukiri mutoya. Bahita bafunga. You see what happens, Kirill? Kirill, urabona ibintu biri kuba? Ariko anything else? Hari akandi kantu ufite? Anything else? For a friend and for inshuti. For his fiance. Ndetse nawe iri gushaka ngo fiance wayo. Fucking fiance? Fiance ni kuri kumbwira? Strangle you! Vuga ukuri. Gira. Ko bakomeza kuri kurani ko amaraso ameneka ari menshi. Okay. I was sent by Russian labs. Laboratoire y'Abarusiya niyo yanyohereje. Ndetse bashaka umukobwa. Umukobwa ngo utuye ahantu mu mashyamba. Ndetse akaba yitabwaho na masera. Tomorrow we go back to visit the. Mu gitondo taza gusubira gusura mu masera. Kuko uwo mukobwa ndumva ari akantu kadasanzwe. Hanyuma Kirill, I'm afraid you no longer. Mfite ubwoba kutagira ikintu dufasha ubu ngubu. Don't worry. Kugira ikibazo. This won't take long. Ntabwo biraze gufata umwanya munini cyane inshuti yanjye. Amaraso buriya ni ikintu gihambaye cyane. Hari imitsi y'umubiri ku buryo ugizeho ikibazo amaraso agushiramo byihuse cyane ubwonko bukayabura n'umutima ukayabura ugahita wipfira. Byatinze ko bamusize. Twigarekere kuri masera. Ni alayne. Uni mi cosplay rulwa. Have you seen this girl? Kugeza ubu n'umukobwa ko bwagiye yamusize. No. Bapi masera ku kabari baze nawe. Have you seen this girl? N'umukobwa yageze umbona. Yaciye hari hirya. Are you sure it's? Urabizi neza. Ni ibintu by'ingenzi cyane nashaka kumubona. Genda. Urebe. Ni umugore wipowe. Tapfa kumenya none ahantu yaje. Ni hahandi neza. Ari ka gakobwa gacuruza. Ko kabonye iduka ngo ritarangura. Yo. ฉันต้องการพูดกับคุณนพ มีธุระอะไร เกี่ยวกับเมลี Barakwereka sasa. เดี๋ยวเราเข้ามาก่อน Injizwa. Avayo. Hano abari boss iki n'iki nubaye utanga amakuru. Yaje kuma amakuru. ถ้าฉันตามหาเด็กผู้หญิงเจอฉันจะได้อะไร มันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เธอให้ฉันมันมีค่าแค่ไหน ฉันมีข้อมูลในการตามหาเธอ เธอต้องการอะไร เงินและอิสรภาพ Sasa waje kureba umukobwa n'umunani cyangwa se masera yaje kureba umukobwa kandi n'umukobwa bano nibo batanze amakuru yuko umukobwa ari hehe Ego na masera none na masera umukobwa yamucitse bari abagabo baramushaka mu buryo butari official ibanga rikomeye cyane bakamusubizayo ari muzima bakagenda bakamukoraho ubushakashatsi iki n'iki bagakora ingingo barakwereka sasu yese amagara. Give me a minute. Umunota umwe. What? Iki. Get the girl back before. Ese turamutse dufasha umukobwa tukamukugarura mbere yuko Stein amuzana. How about little bonus? Na ka bonus wadukubitiraho.
And you know who Steiner is. twagiranye deal ndetse Steiner uramuzi. You will do well. wowe ukora akazi kawe neza Getting information. utanga amakuru Never tries this kind of shit on. utaza kugerageza ibintu byose akazi ko kumuzana nake nibeshye ukambura uwo muzana bakwica menya inyungu yazaho umukobwa ari. Yo Hello again, sister. bite sister nanone I told you we'd be back. nakubwiye ko tuzagaruka gabivayo. How kind of you. I have prayed for your soul. nasengeye roho zanyu mumeze mute. I'm afraid I'm not sure I have one of those. mfite ubwoba ko nta roho ngira. Yeah, and I'm an atheist. Yobundi none ndi atheist ni abantu batizera Imana habe na gato batagira n'imyizere. Sebastian, sister here is a servant of God. Sebastian no musista wacu uri hakuri no akorera Imana. She preaches for. Arigisha. Isn't that right, sister? Kandi yigisha ibintu by'imbabazi. Sibyo sister. God will forgive and Imana izababara icyaha cyacyo cyose. Nturamuka usabye imbabazi mu cyubahiro. ask and you shall receive. Uzasabe uzahabwa. I'm afraid I struggle with. Mfite ubwoba ko hari ibibazo byanjye no kubaha cyane. Of course I'm threatening someone. Cyane ko noneho ndi gutera ubwoba umuntu runaka. Bebe. That complicates things a little. Ibyo bintu bituma ibintu bidasobanuka ho gatoya. Enough with the games, sister. Tureke imikino sister. Where's the girl? Kobwa ari hehe? I don't know what you're talking about. Tuvugana ngo mbizi. Well, I think maybe it's time for your confession, sister. Ndakereka nicyo gihe ahubwo kugira ngo has the power. Imana ifite imbaraga. Niyo yonyine ifite imbaraga. God and me. Imana nge nayo dufite imbaraga. Ahubwo umukobwa ari I don't know who. Sinzi ibyo uri kuvuga. Sasa bamutera igishinge. Yo. Bebe. Simasera wipoweye. Twabonye ukunda kwibuka ibintu byinshi cyane. N'ubu ngubu dore ibintu ari kubona. Yatangiye kubona. Muri ari he? Yatangiye kubona ibintu byo mu gisirikare. Abona abantu barasana. Yo. Bona barwana yumva abavuga neza nyine mu bandi. Kobwa ari tumukorera iki? Doza muhaye ni nyinshi cyane ntabwo ari buze kumara umwanya. Mukanyira bapfuye. She's all yours. Buno wanyu. Pretty sexy for them. Yewa nabona amagize se nuze n'iki ko muri masera ntibyaba ari ibintu by'ingenzi. Me first. Kambanze ni kure tuntu twanje tu. Kino kirashanga uko kumufata kikamusambanya mu masera. Ibyatinze do. Abantu ni babi. Bahise bafata masera bamubamba neza nk'uwo yizeye ngo nago bemera Imana. Masera yakangutse asanga yambaye ikamba ku mutwe bamubambye nka Yesu Kristo ku musaraba noneho wahehe. Yo bimeze bite ku musaraba wo ku rusengero. Se bamubambye muri za senyenge. Bebe bararangije avayo. Imasera twabonye wipoweye uba wibuka ibintu bimeze ukuntu. Dore masera n'umusaraba we yambaye n'ikamba noneho bamwambitse barara umukobwa we yanagiye. Dore masera. Dore masera biracuriki. Yo Kiki. Dore masera bamwambitse ikamba ry'iki nago bamwambitse amahwa. Bamwambitse za senyenge. Masera arangije avayo. Umuntu wabambwe ku musaraba ariko. Barakwereka twana twose yareraga. Barara abantu baba badafite umutima nkuko barabagabo bamubwiye bati twebwe wasengero zacu twe ko tutagira n'imwe se. Ari abantu batakigira zaro. So you know that for sure 100%. Urabizi neza ibyo ngibyo 100%. Yes. Cyane.
My contact things kuma makuru atekereza on the way to the ko umukobwa ari mu nzira ajya ku mupaka wa Bahamas. I already contract my friend there. Ndetse namaze no kuba nahamagara aba inshuti yanjye hariya. They're waiting for you at Kanchana. Barazi kuba bagutegereje muri Chandbara. I have selected the crew that will go with you. Nahisemo abari buze kugufasha ukajyana. Bari hasi. And who hanyuma se uriya ninde? He is my brother. N'umuvandimwe wanjye. He doesn't look very much like you. Ko atagaragara nkawe ko mudasa. He saved my life. Yatabaye ubuzima bwanjye. Aruta umuvandimwe w'amaraso kuri njyewe. Wamwizera? Baretse amafaranga. But can I trust you, Nop? That's the important question. Ikibazo cy'ibanze nakwizera none? Wowe? Yes. Cyane. Excellent. Byiza cyane. You better pray it stays that way. Cyaba byiza usenze bikakoma muri ubwo buryo. Nakwizera. Barakwereka masera wacu burya kuri alitari. Ahandi basengera. Urutuntu yifitiyemo. Ntabwo ngikeneye kwihisha. Hari umusirikare twatangiranye. Bakwereka sasa umukobwa ari hakuno. Bamaze kumenya amakuru kari kwerekeza mu gace runaka. Hari umukobwa waje amwegera. ฉันเองไม่ต้องกลัว ฉันกำลังจะกลับ turi muri Thailand muraza kwihangana indimi bari kuvuga kandi turangiye nago nababeshya kirazira reka สารภาพด้วยแล้วเธอล่ะกำลังจะไปไหน basobana akantu ku kandi hari umukobwa bahuye hano umwana agendana ifoto iki n'iki ขอนั่งด้วยคนได้ไหม kuva yabaho ntabwo aravuga ijambo na rimwe n'umwana zebiti twigarukire hakuno barara sasa masera yagarutse hakuno kuri babarara bigeze kumutega I'm looking for a young girl called gushaka umukobwa mutoya witwa Mary biteze I will spare whoever gives me the information. Uwari wese uri buze kumereza amakuru ndaza kumubabarira hanyuma the rest of you I will kill. Abandi bose ndaza kubica mwese abasigaye ndababariye mu makuru gusa nkeneye มึงจะทำอะไรกูได้วะ bivuga izabo น้องกูตั้งเยอะ abana rwose bose wanyu nuhe you work for ukorera nde ebaretse one more time and I'll be the last. Ongera unkoreho ndaza kuba uwanyu mubonye mwisi kimukora kuri masera w'Imana dore gukora kuri masera w'Imana nabifinga neza cyane kure icyuma maso sezerano to nebe bajyamo nabarara bahaze rwici kobwa ubi cyane ngo ni masera yazikuyemo yamakanzu yambaye nk'abayede fire wapi nawe wanywe nkurwa abandi kapfito rangije tavayo yungu yakinnye n'umuntu udakinishwa amaso none You want to touch my hair again? cyashaka gukora ku musatsi wanjye If you want. iyo bikoshaka ngaho ukoreho urumva utoroshye Now that we're intimate, tell me, who is your boss? Boss wanyu ninde? Give me a name. If you alive. Ndagusigura musa. And where can I find this knob? Wo Nop ninde namubona he? Witwa Nop ka gasore twabonye. Okay. Where is he now? Bari he sasa Nop? Nop ni umusore gutanga amakuru. You're right. I have to stop killing people like this. Avugisha kuri. Mfite guhagarika kwica abantu muri ubu buryo maso yayamenye. Yakibwiye ati nkora ndaba umuntu wa nyuma ufashe. Cyangwa se ubonye mu isi. Just kidding. Nakinaga.
vayo. Hi, honey. Bitemo bebe. Nakinjira. Hagarara. Oi. Hello. Sana tugusake mbere ko winjira aje kuri ka kabari gakoreraho mwito ngo nope. Nope twabonye uri gutanga amakuru. Abe. Bebe. Ntabwo uribuze kunyeganyega. N'utuntu dusanzwe gusa. Ipararizo ugiye kurwara iri aho ngaho. Ni ikibazo wagize gifite ahantu gihuriye n'urutirigongo rwawe. Ngambwira boss wawe yakubise umugabo ahita murwaza pararize. Pararize usigaye ukoresha amaso yonyine wumva nta kibazo arica. By'akanya gato. Kure bisa nawe yaza ari umwicanyi wa danje arangije ahita avayo afite imbunda mu bantu bari kwibyinira. Buretse hari abasekirite abarinda boss na bodyguard. Kondo ryawe se rirakomeye. Hindukira vayo. Kumbe fire kuri boss abasekirite be. Kwabwa ku mutwe. Harya umuntu agutungura akanagutera ubwoba icyarimwe. Bite banza kureba niba afite ingingo zombi zuzuye. Uri kunywa? Bebe. You know who I am? Zondi we? I'm Walking Dead. For the CIA and MI6. Yangura CIA ngakora na MI6. Believe me, it's overrated. Izere ibyo ngibyo birarenze cyane. You work for whoever pays you. Ukora wese araguhemba, ukorera uguhemba ari wese. MI6, CIA cyangwa se n'indi myanda nkayo. Who the fuck are you, huh? Wori cyandi. The worst thing that will ever happen to you. Nige kintu kibi cyambere kigiye kukubaho. You just a fucking nun. Kandi uri maserura aho ngaho fake. I was. Niko nahoze. Okay, now that introductions are done, you will answer my questions. Sasa ibyo twavuganagaho by'imbanzira ibyo kubanziriza iki n'iki byarangiye ugiye gusubiza ibibazo ngiye kubaza. You think you can just uratekereza wambaza and I'm going to answer. Hanyuma nanjye gusubiza. That's what you think, huh? Kutekereza sibyo? Wapi? I think you're going to suffer so much. Ndakeka ahubwo ugiye kubabara cyane. Nindangiza nkubaza ibisubizo. Sorry nkubaza ibibazo umpe ibisubizo byabyo unansabe kukwica. Tell me now. Bwira. Why does the CIA? Kuki CIA? MI6 n'abandi bicanyi batatu bari gushaka umukobwa muto. I can't speak. Ntago navuga. Sasu. Tekereza myinshi cyane. Don't worry. Ntugire ikibazo. High speed bullet that penetrates. Isasu ryihutaga cyane riciye mu maraso yawe ndetse no mu mubiri wawe rikubita igufwa ry'inyuma. It's painful but not lethal. Biraryana ariko ntago ari bicyane. You give me answers and I'll stop. Nutubiza ntabwo nibuze gukomeza. Or lie and I will. Ubeshya cyangwa se utindiganya gatoya ndakubabaza cyane. Stina. Ni ushaka umukobwa. He's been hunting her for. Amaze igihe kinini cyane amuhiga umukobwa. Continue. Komeza. Subiza. Fuck man. Umugabo w'agatanga gapfa. Steiner is involved in one of the largest pharmaceutical. Ari gukorana na cyangwa se bya bigo bikora nyine imiti binini cyane byo muri leta y'Ubwongereza. Bamaze igihe kinini bahiga urukingo kuri virusi nshyashya ngo ugiye kuza. There are billions of dollars at stake. Hari amamiliyoni menshi cyane. It's way too big for you. Ndetse ni byinshi cyane kuri wowe birarenze. I want to create a huge pandemic and make a billion with a vaccine. Barashaka gukora icyorezo gishyashya gihambaye barangiza bagahita bakora inkingo zacyo. Don't stop there. What I know. Ntabwo bize guhagarika. Mostly an epidemic of mother. Icyo nsi nuko ari wowe icyorezo gihambaye cyane je. Gambwira aho bari. If you don't tell me where I'll find. Nutambwira aho nabasanga. Hurt you. Ndaza kukubabaza. I know how to do that. Kandi nzi uko bikorwa. Uko niko kazi kawe. There are 120. Hari uburyo bwose bugera ku 128 bwo gutuma umuntu ababara bidasanzwe kandi bwose ndabuzi. Bwira.
She took the bus to the south. yafashe bisi ijya mu majyepfo ndetse hafi y'umupaka wa boda noneho sasa bamuriho sina naza kuhagera mbere kuhagera kuki mwishe abana bo ku rusengero rwanjye ntabwo byari ngenda byari sitoyina Your friends that I will kill all those. Bwira inshuti zawe ko ndi buze kuzica zose. Kill the children in my church. Kica abantu bose bisha abana. Their friends. Inshuti zabo n'inshuti zabo zose bose nzabica. Understand? Uranyumva neza? Unagukorera ihohoterwa gusa kuri ijoro. Ndakumva. Babikoze bose niba mukoraho ndabica nzabica no kuba barisha utwana twose narira gato. Yodatewe. Rebe. Sasa umwana yavuye muri bisi aragashuti bahuye. Aho yaragera nubwo yarahazi. Yahuye n'umushuti hakuno. Ariko uriya mushuti twe turamuzi twigeze kumubona ahantu ku kabari. Bavayo. Bite. ไปไหนกัน คือคืนนี้หนูทั้งสองคนจะขอมาพักที่นี่ได้ไหมคะ ได้ ขอบพระคุณค่ะ Good news for me. Amakuru meza ufitiye. That fucking nankey kunyinisha. Uriya muginga ngo ni masera yaje iwanjye. She shot all my men. Abagabo banjye bose arabarasarangije nanjye randasa. Who the hell is she? Buri ni cyante. It's a total graveyard here. Iyo wananga ni ibintu bijyanye no gushyingura. Not dead, so I don't want to hear your fucking bitching. Ntabwo cyakumva ubugoryi bwawe bwa bitching ni iki. Me about the girl. Bwira ibijyanye n'umukobwa. You didn't understand what it. Ntabwo wanyumvishe neza witonze. Ibyo navuze. You want to kill us? Ashaka kutwica. And you too. Kandi namwe akabica. No nabo mukorana bose nabo muziranye. None, I'll take care of. Je ntabwo mfite ikibazo cyo masera ndaza kumwitaho nyuma. Fucking girl. Bwiraho umukobwa araho. This is a small mission near Kanchanaburi. Bwira ahantu ari. And you're sure about that? Urabizi neza cyane. Uriya mukobwa tubonye uri kumwe na kakana kacu bari guhiga yahoze akwerewe n'umugabo. Bimeze bite? Mambo vipi nisikove mu cyumva? Tell me, when you left Mother Teresa, what condition was she in? Ariko wa mu masira mu musiga mwari mwamukoreye iki? Dying. Kwasize ari guhararenza ibyo gupfa. Make Puncture's pilot. Twari twamura bambye none nyakuba. Nibyo? Well, guess what? She's alive and well and she just wiped out. Uburani muzima ndetse arashaka kudukura mu nzira yamaze gukura mu nzira kimwe cya kabiri cy'abantu bacu. Be coming for us next. Baze kutureba twebwe azukura mu nzira y'abagabo ba Nop. We'll fucking take her down, sir. Turamushyira hasi nyakaba. None nagakobwa sasike nawe ukabyumva neza. You fucking people. Ese yarakaye. Bize biti. Bica imodoka zikorerwa ngira ngo murahazi muri Feliciano Auto Spare Part. Niho imodoka zikorerwa ibamurashe. Dala ni mumla ka boss. Bose baje kumuha raporo. Rabavaga sasa. So are they? Captain Kia. Baje kurema ngo witwa ngo ni Captain Kyo. I heard you can organize the next. Tumvise ko ugiye ngo gutegura uburyo bwo kuducikisha. That's possible. Ibintu birashoboka? But not from Thailand. Ariko ntabwo nabacikisha muva muri Thailand. I have to cross the border. Mfite kugenda nkaca ku mupaka. I don't feel like having the Thai army fucking me in the ass. Sinzi ko naba nifuza kubona igisirikare cya Thailand kiri ku gatafari ka. Neither would I. Nanjye. Where then? Hehe. Rebe, barashaka gufata umwana hari team ngiri buze kumufasha. Yeah. Bakaza kwigendera. In 2 days. Mu minsi ibiri. Hano. What kind of cash are you talking about? Mafaranga mwavugaga nangahe? Plenty. Beza cyane niba kandi ushishikajwe. Gatube tugwayeho. I've got this sexy ball breaker with a tight little ass that I'd like you to send straight to hell for me.
Rebe. I'm in. Birimo sasa hari ibyo bamuhaye babukeneye ko bakorera nabo. Bere ko bamwishyura fresh. Ibyatinze twigarukira hakuno. Hari masera ari kurara mu mashyamba. Keneye umukobwa yarakaye. Rebe. Tugiye gusubira muri ya maseri noneho kafi. Sasa yatewe fire. Wapi? Turuka inyuma barica. Bya bigabo. Tubonye. Sasa umukobwa wacu twabonye ari umuntu wamuzanye ndetse n'uwo nguwo. Uno mukobwa haraho twamubonye. Nubwo yahinduye imisatsi. Akiraho. Rebe. Kumbe. Buretse. Kiza cyane kabisa Sony. Nope araza kwishima cyane. Wakigenda. N'umukobwa nuwa. Kure wa mugabo ngo nope. Friend. You remember me? Uranyibuka? Uncle Stein. Uncle Stein. How could you forget? Gute wakibagirwa? Look at you now. Rero. Grown up. Reba ukuntu wakoze ubu ngo. Must say you were a difficult one to track down. Ubundi nakavuze yuko ugoranye ko umuntu yakusaka kakubona. Do you know how many men died? Ese wabuze abagabo bangana iki bapfuye? Kugira ngo bakubone. Fata amaraso turebe. Rebe. Sasa uyu bamufashe umukobwa baramufashe iki ni iki barenda kumusubiza muri mu Bwongereza company zikora inkingo ziye kumugenzura. Tuntu bari kumutera. Rebe. So, you're fucking done. Everyone's so pissed up about it. Buri muntu ababajwe no kunguna we nk'umurangango wa fake wo mu masera. Don't bother talking. Utaza kuvuga. I have nothing to ask. Ntacyo ufite cyo kubabaza. I paid to kill you. Byabanyishye kugira ngo nkwice. Go fucking die. Kandi ugiye gupfa. Kumbe. So it's true. Mubica twamubonye. Marines are only good at killing women. Gebwe muri Bamasi. Wicyo muzwiho no kwica abagore ndetse n'abana. You want to play? Ushaka gukina? Daddy. Dukina umukino wa papa na mama. Hand me the goddamn grenade. Umereze grenade. Kigabo kiri hakuno. Bavana yo grenade. Rebe. Usually in our culture, women stay home. Ubundi sasa mu muco usanzwe wacu abagore baguma mu rugo. Get laid every night. Bakajya baryamana n'abagabo babo buri joro. Hoping to bear some. Bizeye ko bazafata neza abana. Maybe your God wanted. Ariko Imana yawe ishobora kubishaka kukugerageza. You fucking chance. Kandi ngiye kuguhereza amahirwe yo kugira ngo ugeragezwe nayo. You fuck on my man and you die from ecstasy. Cyangwa se abagabo banjye bose muryamane uze kwitwa n'ibyishimo ecstasy. You play a little. Cyangwa se wemera ukina umukino. You die anyway. I love games. Nkunda imikino. Okay. Kadukine rero. One of you has a grenade. Umwe muri mwebwe araza kuba afite cyangwa se buri umwe muri mwebwe araza kuba afite grenade. A pass on his. Iri ku mubiri we. The first one who pulled the umuntu wa mbere uri buze gukurura pin ya grenade akayikura ku wundi. Araza ko batsinze. Baramuhambura hakuno ngo bagiye gukina imikino. Barabizi ko bari bumwice. Nabarara. You need to understand the game. The point is to place the grenade out of the reach of your opponent. Ikintu ugiye gukora kibanze muri no mukino no gukurura pin ya grenade iri ku muntu muhanganye. Uyikurura imuturikana. Utangire ryari. Utangire nonaho. Bose bambaye grenade. Sasa. Boxing. Hebe. Yo. Bano basasa bari kumufana, bari gufana ikigori cy'ikigenzi cyabo. Masera. Hebe. Wapi ukurwana. Grenade ziba ziritseho bakuraho agapini. Iguturikana. Fata umukobwa. Bigabo ni ibisore. Arangije akuramo. Yo. Pini yarawayikuye. Do. Uyu sasa
nawe yayikuyemo kare kandi arangije ahita asubizamo ari ukuntu bazisubizamo n'iziturika kino biragicanga iri inyuma yaturitse atyo kobwa itavayo faya keneye kujya gushaka umwana we grenade hakuno ya grenade bamuhaye ngira ngo basubire inyuma ntwaro hasi hano bayituritse noneho umuntu beze nk'ikihebe yo kobwa bisa naho afite umwitozo wa danje barangije bahita bacaho afite grenade mu ntoki barayirekuye gatoya kari akamodoka kahita kabushwambagara rebe Ramukinga aravugiriza bikandya mu mutwe sasa kano kameze nk'agasazi umuntu yaravugirije gakura y'ibyuma ukunda kuvugiriza turamuzi ni mugenzi wako kura y'ibyuma karangije kavayo umuntu ahita apfa kavayo ufite ikirwara mu mutwe iki korana na boss Mr. Steiner, Mr. Sena it's a match. niwe birahura neza cyane amaraso arahura yes Sabi come Fayan what happened with Vasiliev sayameze ati why did you kill him kucyumwisha ko numvisha umuntu apfa kucyumwisha yarari kuvugiriza bikandya mu mutwe nyakubaho you're sick uzi ko urwaye I love it kandi ndabikunda cyane uburwayi bwawe nibyo cyane ubikunda zabamara kabisa ari abantu baba barwaye bifitiye uburwayi bwa danje byatinze twabonye amakuru meza cyane ahambaye uko babonyaga amakuru ari kuza kayo ni sayine no guhamagara itaba akiri itaba Listening. Steiner wants to know if everything is. Sayine ashaka kumenya niba buri kintu cyose yabatumye bikimeze neza bwafashe bici Mission completed. misiyo yarangiye kubwo ari kuvuga ikijwi byiza cyane Steiner wants her head. Sayine ashaka umutwe we turabyumva nagashinze shawe Bye Blondie. Bye Blondie sasa uwo bari kuvuga ngo byagenze nabi yaje akora ku kigo cyabo cya gisirikare aho bakambitse iki n'iki ndetse azanye n'umugabo bamufatiye bamwicaje kuri iki kuri grenade ufite grenade ari munsi byatinze bavuye bamwinjiza hakuno arangije yafata grenade ndabizi ko ntago akwiriye kuba nabikigerageje bakora ibiki fashe grenade ayishyira mu majyepfo ari ahepfo icyo ukora ni uguceceka kajye mu kuzimu arangije amutomika atanyeganyega ndaje gato isigiye grenade shabu anyeganyega gato grenade yita imuturikana byatinze barakwereka aho umwana ari bamaze gupima basanze ari nawe kuko bagiye gusubiza kuri za kampani zabatumye umugore yaje kumbe fata ikipe itunapfa avayo Hey, my little angel. bite kamareka kanjye gato yo bimeze bite He didn't make it.
hari icyaturitse bahita bapfa bacaho kumbe icyaturitse ni wawe ni gutabikoze bamusigiye akazi kagoye ni nko kubwira ngo nuhumbye amaso rero tuturika shaka muri umukobwa none ahangaha bahita bavayo kureba hakuno bageze hano basanga mugenzi wabo ewa no mugiye uri masera buretse masera yaciyeho afite umwana umukobwa hagarika utaza kunyeganyega kumbe hari icyaje niba kiri ku burebure masasu kumbe iri hakuno ฉันรู้ว่าแกซ่อนอยู่แถวนี้ gushyira imbunda hasi n'umusirikare ubundi wayemeje gupfa nko kuvuna umuheto เรามาเล่นอะไรสนุกกันดีกว่ามา sasa ikigabo hakuri none ikinyeshyamba cyarabande kijya gufungura umwana ugiye kuba kubiki kumbe cyuma masera ni mubi cyane rebe Frese auto spare part imodoka zose zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai barazikora ndetse bagura n'imodoka bakanazigurisha bamagaye kuze 9 10 9 yo in a nun and you let them get away. Boss wabaretse baragenda. What the hell is wrong with you? Iki kibazo. She killed Kyo. Yishe Kyo. Nope said I could trust you. Nope yavuze ko nakwizera. She not fucking nun. Ura nabwo ari umunani nabwo ari umunaho ngawa fake w'umumasera. What are you telling us? Uri kutubwira ni ibiki? Fire. Ya nshuti yanuze barayica. Ye arapfuye. Kara sasa kaba kabyishimisha. Any more questions, huh? Ibibazo byinshi mubaza. Anybody? Reba. Telefone irasona. Ari abantu bundi babishimiye ibintu byo by'ibirori. What do you want? How's everything going? Ibintu byose bimeze bite? Well, we're down a few men. Dufite abagabo babaye hasi we. We're gonna need some backup. Turaza gukina backup buba bidatinze. Kyo. Well, Kyo. He's reincarnated. Kyo, ubu ngubu yageze mu buzima bundi bushyashya. The nun? Yishwe na? Yeah. Yego n'abamwishe. Masera. The killing machine arica. He is a fucking ghost too. Akaba nanone akaba ari n'umuzima. What do you mean? Ushatse kuvuga iki? Contact at immigration in Bangkok. Ati abantu bo twavuganye bo muri immigration muri Bangkok. They have nothing on her. Nta kintu kimwe bamufiteho kuko wabivuze. Ni umudemon ni umuzima. Even her fingerprints. Yibaza ko na fingerprints ze nta hamwe zanditse. Looks like my past is coming back. Bisa naho ahahise hagiye kuza kunkurikira. I'm here. And we're gonna need helicopters. Tugiye gukina helicopter ndetse n'abandi bagabo. Send by car. Kandi benshi umenye ko tutamukurikira turi mu modoka. How the hell am I supposed to? Hanyuma gute nibuze kuza muri icyo gihugu cy'abandi? Mfite helicopter. Use your Burmese contacts. Koresha abantu bose muziranye muri Burmese band. And my brother, I want to talk to him. Yere kuvuga n'umuvandimwe wanjye sasa umuvandimwe kimaze kumwica. Fucking asshole. Get the fuck. Ma. ฉันจะได้กลับบ้านแล้วนะ Sasa barakwereka hano hari wagurishije iki n'iki. Umwana w'abandi burango tujya twibaza ngo ahantu Yesu ngo ลูกน้อยด้วยนะ Yuda amaze kugurisha Yesu agiye kurira ibya biciro bye 30. Hano aramaze kugurisha umwana w'umuntu. None Yuda yagurisha umwana w'Imana. Iyo wa. นี่แม่เองนะเดี๋ยวแม่จะได้กลับบ้านไปหาลูกแล้วแม่จะได้กลับไปก่อนลูกน้อย ihugura akadomo neti buri umaze kumenya buri kimwe cyose hakorerwa tujya kwandika ngo ihugura akadomo neti akadomo rwa 300 yakugeza kuri 5 bakagukubira kabiri maze gukora udutesti tuba dufite n'ibisubizo byatwe amafaranga yaraje Sani ni ibiki maybe I can help you ahari nagufasha Is that right? Nibyo How are you gonna do that, huh? I'm listening. when I was on the ibyo bikora gute ko ndi kukumva bwira bus with her ndi muri
bisi ni kumwe nawe. She carried a photograph with yari afite ifoto ya kera like a treasure. Isa naho wagira ngo n'ubutunzi buhambaye sorry yari afite. It's what her village. Natekereje ko gishobora kuba ari igiturage cyiwe. I had a feeling that she wanted to go back. Buri gikuntu numvaga ko ashobora kuba ashaka gusubirayo. I remember the name of the village. Ndetse ndibuka n'izina ry'icyo giturage. Hano sasa baje bamurakariye yamugurishije none bamubuze. Na hantu bita ngo muri Bani Poloy. Look at you. Kingahirebe. Beauty and some brains. Uri mwiza cyane uzi n'ubwenge. What are you doing in Bangkok, huh, Sunny? Ese ubundi urakora iki muri Bangkok, Sunny? Ukora gake? Uri najyaga managing abakobwa. Zanamo n'abandi bashya. Okay. Baza kuri Sunny. Sunny, managing abakobwa se? Babakoresha iki se Sunny? Ikigabo sasa hano ni ikigizi cya nabi. Twigarukira kuno ku mukobwa. Bimeze bite? Baramushaka ba. Yo. Abamushaka ni baba boss noneho bo batagirane. Imwe basi wagenda ugafasha abantu ibigo bi. Ntabwo navutse muri ubu buryo nanjye. I never asked for anything. Sinigeze mbaza buri kimwe cyose. I was programmed. Baramfashe baramprograma cyangwa se nabaye programmed. Kwa kuri nyine bagenda bakakwinjizamo ibindi bintu bitakurimo bitari neco. I wanted to change. Nashakaga guhinduka. To help others too. Kugira ngo mfashe n'abandi. Change the world somehow. Tangize uburyo bumwe cyangwa ubundi nanahindura isi. I wanted to protect you. Icyo nshaka no kukurinda. To protect children. Kurinda abana. Too. The children I will never bear. Abana ntazigera ngira cyase nagiye nihangana. But sometimes gusa rimwe na rimwe words are not enough and amagambo ntabwo abahambaye cyane ndetse nubwo abahagije. Change the course of destiny. Ko yagira imbaraga zishobora kuba zahindura amerekezo. Maybe God never forgives. Ahari Imana ishobora kuba itagibabarira. Ndetse rebe. And my hell is on this earth. Ukuzimu kwanjye gushobora kuba kuri kwisi. Urashaka kujya kuba kwifatira abana akabagira neza. Eze bite? Ko bwaje kuno. Ntabwo ajya avuga. Niba abantu baba barabonye byinshi, batwe twabonye byinshi ubu mbona ntago njya avuga mu buzima busanzwe. Banipuye. Vuga make. Nicomokera. Gusa ibintu byose mba mbifite muri control. Mfite n'ibipango myinshi. To me you are special. Sinzi niba koko ibyo bavuga mu maraso yawe birimo, ariko icyo nzi nuko amaraso yawe ari special. Mwana muto. Never. Ndetse hurt you. Sinzigera mbareka ngo bakubabaze. Like me when I was a child. Kumeze nkanjye nanjye nkiri umwana mutoya. Nakana kitora muri abantu bubona ukamana nyine wana bafasha. Hey! Hari abantu ubundi bikururira ubufasha kubona n'abana beza baritonda. Bameze nka skove. Bakuru tuntu twabo bipuye. Yo, barakunditse iki niki. Umwana yafashe kaga kufe. Agahereza Masera wiyemeje kumurinda ngo nawe bura bamugize baramuprogrammye twigeze kubona kuna zikurwa. Masera benshi barabitoza kuba ba Masera bakira abana. Kuriya we nyuma yo gukubita abantu no kubica yese ajya kwiha Imana. Bazi Imana ifite. Zafite amateka. Sasa Sena. Afa. Bring back up. I back up. Brought 10 men here. Abagabo 10 nazanye hano. Byiza cyane. Let's roll. Twagera dutandukana. Last round. What about Sunny? Hanyuma se Sunny. She's gone. Yagiye Sunny. Kaga kobwa bavuga ngo ni keza. Kagambaniye Mary wacu duko bakagenje. Bigabo n'ibiti naho binyuze hose birica. Yeah. Ndetse bari kumamagara. Twigarukira kuno.
hano bano bahise baza hakuno muri cya giturage aho umwana yacitse ava ni muri Thailand n'ubundi yaracitse itajya Bangkok kuko wacika uvuye za Rusizi ugahita wigira i Kigali mu byaro bya za Rusizi tanyeganyega barakwereka bageze hakuno umukobwa atangira kwibuka ibyabaye ndetse ntugire ikibazo byose biramera neza bamukubiseho ibipimo izera buri kantu kose karamera neza bamukizoza za mbunda hano pfukama witunze baba bagufite bavayo nyir'ubwite intumwa ya rubanda. Hello, Gina. Bite Gina. Finally. Our paths cross again. Kanyuma nanyuma urugendo rwanjye nawe rongera rahuye. Zira zacu zirahuye. Bisa naho baziranye. Bebe ntibyatinze bamuzana hakuno. Caged like the wild animal you are. Kugufata tukakugira caged cyangwa tukakuzirika. Tugufunze nk'inyamaswa kuriyo y'agasozi. Where's Millie? Millie. That's no longer your concern. Unaga ibiki kureba. You've given us quite a bit of trouble, Gina baby. Wagiye rwose uduteza ibyago bihambaye cyane Gina baby. But I gotta admit, I'm impressed. Gusa nemeye ndetse ndanishimye cyane. You haven't lost your killer instinct. Uracyafite bya byumviro byawe by'ubwicanyi. Nobody calls me that. Nta muntu umwe ukinyita ibyo bigambo. All right. Okay. You know, ariko urabizi life is funny. Ubuzima buramba bumeze neza cyane bushimishije. Waragiye urabura imyaka yose all the way on the other. None dore yendongeye ngusanze ku kindi gice cyo mubombe wacu. Kino cyo Bwongereza. Ariko wigeze utekereza ko uzasiba hasi hahise. Just reinvent yourself. Kongera ukigira mwiza. What triggered you, Gina? Iki cyakuzanye kikakujya gutyo Gina? What was it that cyari giki? Made you go rogue? Kino cyatumye uba mubi cyane. Was it when you gunned down the Guzman family? Ese no kwari umaze kurasa ba Guzman family? Muryango wa Guzman. Wa muryango twatangiye hari umusirikare muri kubarasa. Nuri umukobwa barasa. The wrong target, please. Wait. When you annihilated all of them including the little boy. Ese nije wari umaze kurimbura bombi ndetse harimo n'akana gatoya. Kumbe yarabanje arasakana mbere ko arasa papa wako. Yo. It was a rotten. Yari misiyo mbi cyane. I killed innocents. Bisha abantu b'inzira karengane. Bicura ubusa. You crossed to bear the boy. Wari umusaraba wawe kugira ngo wikore ura mwana. That's why you took Melee in. Niyo mpamvu wafashe Melee ukamurera nk'ari umwana wawe bwite ukigira marayika murinzi. You're a killing machine. Uri imashini yica. Nothing more. Igomba kwica nta kindi kintu ikora. Subira inyuma. We traveled the world to search for a special. Isi yose twarayizengurutse turi gushaka umwicanyi umeze nkawe. Wo gukora operasiyo za leta. Itari yiteguye kugira ngo ibashe kuba yazibazwa. Kumbe Your parents abandoned you. Ababyeyi bawe bagusize. You were just a child. Ubwo wayo ukiri umwana uhambaye cyane, ukiri muto. We were looking for. Ndetse neza wari ufite ibikuranga by'umuntu twari dushikeneye. Yegonya kubaho. After that it was just a matter of nyuma y'ibyo training, programming. Cyari ikibazo gusa cya porogaramu ndetse n'imyitozo kugira ngo twongere tugusubize freedom yawe. Twagomba kuporogaramu tukakugira neza cyane hanyuma tukagusubiza ubwigenge bwawe. And Gina. Hanyuma Gina. Dije nuko yanganaga. I'll miss you. Zagukumbura. Ku cyamubwiye. Kirangije kiramwasa. I took you in. Narakuzanye. I protected you. Ndakurinda. Like you were my daughter. Ariko wari umeze nk'ari umukobwa wanjye. Tugiye na fero yacu yiwe cyarayishe. Gina project. Umukobwa bari bamu. I'm not my father.
ntabwo uri papa wanjye. You robbed me of my life. Wanyibye ubuzima bwanjye. I sent you to kill Guzman. Nakureze ujye kwica Guzman. Once I knew that prick was going to testify. Yari ngewe kuva igihe namenyeye ko uri muginga. Against us. Agiye kuzahagara imbere y'urukiko akadushinja. They put him in witness protection in Mexico. Barangije ngo baramufata bamushyira muri witness protection na hano nyine bashyira abantu hari inzu y'umutekano w'abatanga bamenye muri Mexico. Menya neza ko ari we mahitamo yacu yonyine. You would obey in the blink of an eye. Kuko niwe muntu wenyine wari kubaha nkaho utagira amaso. Kumbe I gave the order. Njye tanze itegeko. I lied to you. Narakubeshye. Now here we are. Noneho turi sasa bari bamubwiye ko uramuga abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Gica basuri ku mwana gindi. We're gonna kill you all right. Ugiye kukwica n'abondi. Hanyuma umukobwa she's gonna become our little araza kuza tugendane aze kuba akantu ko muri laboratoire ndetse ibintu by'ibanze ngo biri mu maraso ye baraza ko bari kuyamuvomamo. But I don't want you to think you're gonna. Ariko ntabwo nekereza ko utaza gukomeza gutekereza ko ibingibi bibuze kuba hari gina baby. Oh no. Click. We're all gonna get very, very rich. No. Thanks to our little guinea pig. Reka tuse dushimire kariya kagurube kacu tugiye gutwara kakadugendera bakire. Wewe gusa ntabwo uri buze kuba uhari. Girl. Muzane umukobwa. Muzane vuba. Bavana y'umwana. Kiri mutoya ngo bashaka gutwara. Ibanga rikomeye. Buriya ari ibintu byizwe nyine baraza bakakwinginga bakabanza bakanakubwira bati fege kudufasha uduye ku maraso ya turayakira. Mary, I wanted you to see that miracles don't exist. Icyo nashakaga kureba ni ukugira ngo umenye neza ko buri ibitangaza bitajye bibaho. Like your father. Ka papa wawe, your grandfather. Ndetse na sogokuru wawe. I'm afraid she's gonna die too. Mfite ubwoba ko nawe agiye gupfa. Fire! Ho! Dore ngarasa umukobwa. Masera. Bwa mbere yarasakuje. You can talk? Wavuga? She can talk? Yavuga. Rebe, kubwa n'ubwa mbere avuze. That's what I call some pretty. Ewana ibyo nibyo niti byiza cyane byo kuvura therapy. So, hanyuma dead. Yapfuye. Kubwa hakurino twari tuzi ngo nikiranye. Wa kinyendaro. Ijambo rya mbere yavuze. Mani zaguhana. Well, if Gina here couldn't get the job done. Ewana ubwo Gina yatabashe kuba yasoza akazi. I don't think God. Sinekereza ko Imana nayo ifite imbaraga zo kuzahagarara neza. What do we do with her bodies? Muryamba we tukoresha iki? Let her rot. Ureko bari. Like a dog. Himbwira aho ngaho. Ikigabo ni ikigome. Umwana baramubabaje kugeza avuze. Mu gitondo saa 12 turaba twagiye. Yo. Bimeze biti. Mambo vipi? Uwo barashe. Ntiwareraga umwana. Yo. Sasa byatinze arabavuyeyo. Relax. Kakagabo sasa kamwe yarasheje ubundi kabahaye amakuru. Naje no kugira ngo murekure Gino. I'm here with a field tiger. Di hano ni kumwe n'abakomando bo muri Thailand baki cyane. Listen to me. Nyumva neza. I'm fed up being with the wrong side of the bad guy. Naretse kuba narambe kuba ku ruhande rw'abantu babi. And I will more try. Ndetse nagerageje byinshi cyane byo kuba umucakara wa Stein. Can I fight with him? Ese basi nabona gutabarwa. Redemption. Can I? Nibyo. Nabona gutabarwa. Kwe wari warihaye Imana waba ubizi neza. Tugahita tunakorana. Nangije. Fata kuno umusaraba burango. Ku musaraba niwo mukiribya. Besides he killed my brother. Nyuma yo kwica umuvandimwe wanjye.
are the Burmese Gina. turaza kwita kuri bari abaginga muri Bahamas. Gina, You do what you have to do. wowe ukora icyo ufite gukora. Akira. Abantu bari abadatinda mu bibi kubita gapisto. Twagiye twebwe. Yo, bimeze biti. Bahita bazakuru baramuhambura. Kobwa bamurashano atameze. Hari ukuntu bakurasa n'upfe. Bangira zako. Ntabwo wigeze untererana. Ko yabwiye Imana. Sasa barakwereka. Hano hari gukora ku mukobwa. Nakana kakiri gatoya. Ari kwiga ku bandi bana ukuntu baba buretse. Ibagirwa ibyo. Get it? Steiner is using you. Ntabwo uri kubibona Steiner ari kugukoresha ugahita yiruka. Like he used me. Ari kugukoresha nk'uko yankoreshaga. And so many others before. Ndetse n'abandi benshi cyane imbere yacu tujye nawe. Nothing. Ntacyo turi cy'imbere ye. Sibyo? Do you understand? Uranyumva? Kano kameze nk'agasazi ari kudukoresha. Speak for yourself. Ivugire njyewe arankunda cyane nkunda nk'umukobwa we. Urakagorye. So ignorant. Wasomye gake cyane. Talk to me. Wimvugisha. Kumbe cyuma. Ebe. Ya. Gafite ibyuma ariko uyu nawe yabaye porogaramu direbe. Bose mabi cyane. Wapi wakubanjirije shaba yarakubanjirije mushyiramo ko yamurangije. Yo, bimeze biti. I saw you die. Nakubonye upfa. Nakubonye upfa. Wonderful to hear your voice. Kiza cyane kumva ijwi ryawe. Ubwa mbere yumvisha ijwi. Yera nasenze ati Mana uzamfashe numva ijwi ry'ura mwana. Yo, bimeze bite? Wanabaye. No. Oya. God saved you. Imana yaragutabaye. Sasa aho bamurashe niho hafashe isasu. Isasu byafashe ku musaraba. Kumbe. Rebe. Chuma. Abagabo benshi. Bonabo. Muri Bahamas. Kobwa ica. Rebe. Masera ubicana uzize zatinye masera ukuramo ya myambaro y'abakambara nk'abayede. Bigeri bigabo. Yo fight akabarezi bahawe akazi. Kumbe fana joro kinashira hasi nubwo senga ariko azi naho bakubita ku matama. Yo rebe rangije karakantu yambaye niko barashowe niko kamutabaye. Fire fire nabaje sasa barakaye nabo. Ikigabo cyabagambaniye cyica n'inshuti yabo kobwa ari kwiruka. Sasa kobwa ari gunga kuno. Bana masasa ameze nabi. Abasore biki bari kubakora. Bana bavayo bafite umukobwa ari kumwe na ka. I'm taking her with me, understand? Yamutwaye njyanye nawe uranyumva. Sasa ku mutwe. Tarahindukiza. Going anywhere with her. Nta uri bugiri kumwe nawe. And you are not going to hurt. Ndetse nta nundi muntu uzongera kubabaza. Leave her or ku mukobwa cyangwa se nze kukwica naragukoze. You could never kill me. Ntabwo wanyica. It's over, Steiner. Birarangiye Steiner. I decide. Yewe
when it's over. Nijya ufata umwanzuro w'igihe birangirira. Any more. Nago uko bikimeze sasa ku kaboko. Bebe. Yo. Umuntu wahemukiye ariko. Shit. Track your bitch. Buri cyakora kino kigabo cyitwara ngo nk'Imana. Irya agapando. In the name of the Father. Izina ry'Imana. Sasu. The Son. Ndetse n'umwana. Indi sasu. And the Holy Spirit. Naraho mutagatifu ku mutwe. Amen. Ku izina ry'Imana. Umwana wayo naraho mutagatifu. Amasasu yakoresheje ku kimenyetso cy'umusaraba. Ya, bimeze biti. Byatinze hana ko turi kugera ku musozo. Bahise ngo ni God Soldier cyangwa se umusirikare w'Imana. Scoff Entertainment. Ndi general baranzi. Fata imitima y'abantu niyicariye muri studio. Ndi kuresha imaze ndamutsenze nk'Ikigali. Cyase nkaza nk'Ibujumba. Byabagendekera biti. Ya, barakwereka sasa umukobwa ni hashize akanya gato cyangwa se iminsi mike. Nago batweretse. Yasaza ku kigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ibintu bijyanye n'imiti. Bakita WHO. World Health Organization. Ahitaza kuno guhura n'abantu bashinzwe indwara zo mu maraso. Kugira ngo bamufate amaraso nibarangiza bakora iki? Ubisi mike ishize. Ikigo gishinzwe ubuzima ku isi cyatangaje yuko cyabonye uburyo bwo kurwanya ibyorezo byari bimaze igihe bikubita umubumbe wacu mu mezi ashize. Ahari ashobora kuba ari umuti ugiye kubera abenshi urumuri. Hello? Biti. Noro atumye. We know you ordered Guzman operation. Turabizi neza ko ari wategetse ngo Guzman operation ibaho. Guzman operation nibo bishe wagombaga gutanga ubuhamya. Bitaga ngo ni Guzman. Urindi. Genda umuntu utanga imbabazi. Ubabarira. Ya. Wa musore. Zakurino. Wo muri Thailand. Barakwereka sasa. Hari uwahoze yarigize umunani cyangwa se masera kumbe niwe musirikare ubundi bavuze. Turukuna abayambaye. Ariko n'umundi noneho byose asigaye abikora rimwe. Nagorega Imana izagira abantu bose bayihaye. Ngo bahora mu nsengero no muri za chapeli n'abasirikare n'abasobanuza ubunange Imana iramfite. Tavayo. Ya, bimeze bite? Mambo vipi? Babwira ngo nuko tugasoje banyita Scove ndabemera cyane. Ukeneye kudushyigikira YouTube channel yanjye bayita Scove Entertainment. Noneho akarusho nuko yandikishije inyuguti nkuru zose indu zabona za YouTube channel z'abamamyi. Imana izahera yikubita inkuba. Yo, itagira amazi. Bye bye. Bakunda cyane. Reka ndadore mu izindi filime tugiye gukomeza amaseri yacu tumeze fresh. Kara gaciyemo ngira ngo murabizi hashize iminsi 2 ntari kuba filime. Ngo sha igikuba kiba cyacitse. Bye bye. Yo, ndabemera cyane.